Telo timan di maiinang ka o sabaad si kuya mananian na mga Muslim kinangalan nagyang koto ay mananian na kaimo lang itanoron si ko di itano di katerawih. Paganeron nagyang koto ay mananian na kipumbagakan o sabaad si ko mga Muslim si ko sunnat si ko Orian o ay mananian na sambayang Aisha. Katawan tano agyang koto sunnat ro na peduto si kuya mananian na sunna muakkadah mana apad si kuya mananian na mga sunnat o Nabi sallallahu alaihi wasallam mitatara lo agyang koto ay mananian na di inianon di kanggel baka kagi so sabaad na aya pipikir niran na kagi petirawi sirambu na aya katawiran nun na aya mananian na gyutud ni sunnatiran bida suaya mananian na tarawih nagumida agugyang koto ay mananian na kiptunay na kasagyang koto sunna muakkada sunnat ay mananian na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikadua nagyang koto lalayon di ikatiruaw imam si kuya mananian na salatul qiyami athabakumullah. Giyang kanan salatul qiyami athabakumullah na kanauba ng padsi ko tarawih. Ugay na matagbed na napakain ng kaanso mga makmom itindigagiyang koto ay mananian na sambayang tarawih. Na di kailangan ubay mananian na uba ka uman tumindig na batian kagiyang koto salatul qiyami athabakumullah. Kaya tangkaan din ay mananian na siko paganay na matero ko to na ay mananian na siko ikadua na ding kadempetterwa. Kapakay penay mananian na maranawa katiruang kaon ay mananian na imanto na itindigitano so sambayang atarawih. Na ding kadunay mananian na besaraban. Na sakamo tumambuso ay mananian na mga makmon sa kapsimbagay ranon sa penggiraw siran sa la ilaha illallah na deden maaloy si kuya mananian na mga salaf ibayran na nanding gulaw la na aya piya kawanwan sa nabebeden na mananian na pagkumanan o manosya suya mananian na agama udi na suya mananian na simbasik wallahu subhanahu wa ta'ala na mas delikado ito kaya mananian na kanaubabalas pagkakwatan ron bebeden na dusa ay mananian na pagkakwatan ron. Ikatlo ay mananian na paginang kaantano nagyang koto ay mananian na kipumbagakan tano si ko sunnat si ko Orian o witer. Aya sunnat roon na anded ni kapakapasad utaw simbayang sa witer melagid so imam antaka so makmum na ambetyan nira nagyang koto tasbih saya mananian na makatlo agyang koto tasbih o Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus makatlo to na so paganeron aguso ikadua na ay mananian na kena uba matanog na so ikatlo na malonian pagpakatanog na suaya mananian na kapumbatian yan udi na so kapati udi na so kiptes biknianon gyutoy sunnat o Nabi sallallahu alaihi wasallam isa pamambuanan ay mananian na di maiinang ka o ay mananian na kada klase ko ay mananian na mga Muslim magkapakay panatiro unta tamang pansi ko sa baadasi ko mga imam na diirananan katawan nagu ay mananian na pagkibaga kirananan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.